Kani gade Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kajing yakop lekai football ke batang marsan ngot siliang ke wege kenhon. Hai madan baren ne ya kebala tep kum ke futsal, kebala pelong de Madan Sports Club. Kelas dang nadu ke siterik mentau nailur ya kebala pelong. Hapo ke Madan yileka jong ke senong laban, ke badan halendan jong ke park panong lan hapo laban. Hakani ke Jacob ladan live artili kiken hon baro. Kibala wani simenta bat nak ni kiken hon baro, kiken top ya kiken hon jong ki kena skol, ki college, ki club, bat kiken hon jong ki dong per bat prakan hon pan hakaba ke Jekon la pelong la kajong. Kadai tang nak benta jong kitu kibala kam yau korta, kibala palat sau pos nam seneng. Hakaba ke kenhon jong Shillong Press Club ru kelai simenta. Ya gani ke Jacob hakani ke snisdang. Lapli da President jong ke Futsal Association of Meghalaya, u Dr. Bright Langbang. Bat hakani ke snisdang kiladan pratili ke Jekon baro. Bat ke Jekon ke benikong kalong hapadeng ke kenhon jong ke St. Anthony's College. Kebala pelem no ya ke kenhon na pos yam. Da kat kandai gol la pragol. Hakani ke lempong man kasngi la pelong hadu pratili ke Jekon. Keban sakot no haka pratrek mentahi unai luar.